gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, si kamad ti lumabas dito'y paraangan may maribanang. Anya ngay day taawit mo anak kasakaw. Ay karabasa, mapan ko man i-display iti tersena ni Maricuanang. Ay isag mamanungay day tamaray. Ada 30, ada 50. Gumatang ka, Maray. Ayun man maray, mga lakman iti maysa. Tapno adda si daan mi kinibadong kaw. At to'y Maray, mangpili kan no anya ti kayat mo. Daytoy man ti alaak maray. Sige, Maray. Ay, maray, mabalin ka di nga utangag pailaan. Maray. Basta bayadam adagos no ada kwartam. Sige maray, thank you Itad kunto inton Domingaw. Sige nga road, Maray. Innakaon. Sige maray, take care! Anyat sapsapulim ay ato yang, kumalaisig ka. Ay na, adda nga rod mapukpukaw nga usarta. Manain, Wan, awan matan di kabarbaro abuneng ta. nangikabilam aya. Diya nga rod nasiputan no sa dino tinangi kabilak. Basta ti amok at dalaang ditaw. No awan dito'y uneg, mga no da jeroar. Itay pa'y asap sa pulag, ngamjak mo makita. Lagi pumano sa dinaw tinaudian ng usaram, Ay, mga mo't no nalipatan ijay. ha! Ay amu kung no asino tinangala. Agpabasol ka man ako nakaon. No awan dito'y balay, ang mga nuinala ni Maribanang. Isulang matilim mabas itay agsapa. Hoy, agtal na ka man. Di kagpabasol Ay, no saan ka masayangan? Siyak masayangan Tanagrig-rigatak ti ingatang ko itinay di abunang. Adaya mo't imbaga ka sana ka masaysayangan. Tilaeng ko nak, saan ka kumang agbirok ti pabasulam? Nang runa no awan ebidensyam. Oh, naawatam. Ay, Nay, apayakas tatid suram ngay medititersenak marituyang. Makangungot kan samay. marurudak kin ni Maribanang. Tapay may, Idilim mabas itay agsapa. Awan matan di ka barbaro abunang may. no kasta. At apam ngayon nala ni Maribanang tibunang yaw. Wag maray. Ay nasa na nasaya at tagpabasol. Nawan pamanagnak mo, Maray. Sino nga'y kumatinangala? Isulaang matilim mabas ijay balay mi itangal daw. Sana balay takasaritak tuman ni Maribanang no umay ditaw. Wag maray. Ibagaman nga isubli na di tinakaw na abunang may. Tano saan? Ireklamok ijay barangay haul. Di oray asawa ti kapitan. Day talaan ka diti umay mo ibaga kanyak, Maray. Ay saan maray? Gumatangak gayam iti may sa kilo nga asukar. Day talaan. Ken may sa atuyong. Mabit lang around, taya lang ka. Maricuanang, lumabasak dito itersena. Sige lang, Maribanang. Ang nagkapwam aya. Di taman barangay hall. Intulod ko ti balon ni Enteng, ta sana makaawid. Busy nga men. Ay, kastaya, Maray. Nay, aguray ka, Maricuanang. Apay ngay akas tati panangkitam kanyak. Ay, Kaslada kayat mo nga ibaga. imay ngamin ni Marituyang itay. Agad? Imbati na ka di tibayat ti karabasa nga inala na kanyak? Awan timbati na abayad. Timbaga na lang kanyak. Inalam ka no ti kabarbaro abunang dakan ni kabadong. Bunang? Wen, Maray. Inalam ka no hindi kalman. Na, an-anwag kumangay ti kabarbaro abunang da, kat adamat bunang may. Sikala ka no ngamin ti limabas iti balay da, sakbayan na po kaw ti bunang da. Na,
Kat gapo ta siyak tilimabas. Siya kon ti pabasulan na. Jak amo, ada jak kumarita. Ay, sa anak nga agtatakaw itibunang. Maribanang! Rumwar ka dita! Sangwan na! Oh, apay aya marituyang. Isoblime ti kabarbaro abunang may ngay nalam. Na, adda pa managnak mo asyak tinangala? Asino ngay kumati sa bali ang nangala, kat si kamot lang tilimabas ijay balay may itiday dingal daw. Amaw ngay lamlamang mau. Ay, marituyang, di ka agpabasol? Ha, bayadam kit din ti karabasa nga inalam. Manumo lang ijay karabasa ngay nalak. Adayo anangingina ti bunang may ngay nalam maray. Na, Alakit tayo, isublimon ti bunang may itamot lang. ay, talaga nga awan bain mo. Umay kakit din agis skandalo dito yung paraangan, may. Sa anak nga giskandalaw, nusan mo ngay nala ti bunang may. Awan tinalak abunang yo! Ay, nasabat ko ni Marituyang di tadalan itay. Dito'y balay, tinaggapuan na, dungaw. Wen, At saan mo ang nagkinaawatan? Tapay nga kuskusilap kanya? ay, siyak nga ron ti pabasulan na anangala iti kabarbaro abunang da. Na, ang mga no inalam dungo. Ay, sa anak nagtatakaw! Ah, Ha? ay, anya nga ta. Nigatangam ni Marituyang itibunang tapno agtal na. Ah? Iti anyaga po nga gastosa. Kan maysa, saan ko nga inala ti bunang da? Marikwanang, gumatangak man iti maysa kilo abangos. Anya pa'y, Mare. Kan maysa asinigang mix. Day talaeng. Sakbay nga lak, tingat gatangam. Adaman pa'y sa ludsodak, Maribanang. Anya ngay day ta, maray. Pudno ay timang mangag ko anapan nagiskandalo ni Marituyang iji balayaw. Kat ipapilit na kano asika tinangala iti bunang da. Ay, wedding nga rod, maray. Ay, mangibabay na bakbaketan. Una yan di kasta nga ramid ni Marituyang. Wen nga rod nalabas. Ipabasol na kit din, kat awan mo ti pamanaknak na asyak tinangala iti bunang da. Dahita nga rod kat timadi kang kwana. Kaslay din namin sana na panak iji balay da. Siya kat ti pagpabasulan na nanangalay ti paris ti sinilas na. Tagayam intaray ti aso da. Na. Ha? Ay, maminsan pa'y nga umay agis skandalo ijay balay. Ipabarangay kon at talaga. Adumot ang tinalata ganay. Ang mga nusanta mabagkat na kita. Agawid tang roder ajay. Mun nga raud. Mabalina na pagsungrod taray tayo ti may salawas. Ha? Chip, Aw. adamot bunang dita po unti kayaw. Ha? Ayaw nga agpaisaw. Sino ay ti aking bunang iti dayta? Aglat-lati mo tayo, Chip. Ha? Angam kasla ka barbaro pa'y mag. Kita am dagito'y naurnong abulong di tawi. Ay, ang mga nuad da imay nangayaw. Kat nalipatan na nga inala day tabo nang. Nalabi, takasta. Alahing ta day tabo nang. Mabalin pa'y amausar day ta. Ha? Ngam, saan tamat ngam amaw no asino takin ko ka. Ay katibati tayo di barangay hula. When no iji tersina ni kagawad kwa nang. Tano asino man ti mapukpukawan ni tibunang. Ijay nanton nga laan. Anak kwa nang. At dagatangam, kuarog. Awan, umay mila ibati dito'y tersinam da ito'y bunang nga nabirukan may bantay. Aw, dito aw, kagawad. Nay, kabarbaro matay tabunag. Wen, kagawad yung aglat-lati mo ito. Nangalaan nyo ngay. Nakita mi iti punti kayo ijay nagkaiwan may. Panagkunami kat nalipatan siya aking kukwa. Ay, amangan no day tatay bunang da Marituyang abirbirokan na. Ha? No kasta? Mapukpukaw ti bunang da? Wan, Amangan no iso dahi tao, kagawad. na. Una nga ta.
Sapay ni Maribanang ti papabasulan na nangala. Mala, iba ti mi nga ruden dito itersinam da ito abunang. Itadyon tulatan kininana tuyang. Tasan mi amasango ti mapanje balayda. Nala, idisuyulat taditan. Naimbag tayo may kadito tersenak kabadong. Adda ka di ibaga, Maray. Makitam day tabunang nga nakaparabaw di talamisaan kaw. Ha? Mingminga man na nasayaat. Nukukwayo day ta. Ha? Unyag paiso Daytoy madjebun na nga mapukpukaw. Ngam, apay nga ngaglalati matang. Kawan ata nasarakan da kwarog kan gani day ta nagkayo da. Ay, nukasta. Nalipatan nga ron nito. Yang inyawit itinapan na nga ayaw. Kawan siguro Ay, yes kay. Ni pa'y mo't maribanang tatapon na anangala iti daytoy abunay. Ay, nalipatan na mo't gayam nga inyawit itinapan na nga ayaw. Nala, Ay, yawid mo day tan, kabadong. Tapno sardangan mo ni Mari tuyang ni Maribanang nga pagpabasulan. Mangibabain da dya tuyang. Dahil talaga kami nagpapabasol ka muna. Ikaw bagbagam tulatan Ore bagbaga, di nakmadla dingdinggan. Day tatirigat na. Sige nga Rodan, Maray. Agawid akaw. Nay, bunang mat day tay gamaw ba daw? Wayne, dahil tayo mapukpukaw abuneng ta. Lukas ta, insublimot laang ni Maribanang. Na. Kunakon kay, Na. mabutang siguro nga ipabarangay kaw, iso nga insublina. Saan ni Maribanang tinang isubli ti dayta, tuyang. Inalag ijitirsina ni Marikuanang. Nasarakan dakwarog kan gani idinapad na ngayaw. Kat imbati da na ijitirsina ni Marikuanang. Ha? Aywan gayam, malagip kaun. Nalipatak nga inyawid day tabunang idinapanak ng ayaw. Oh, makitam dayta nga ogalem. Nagalas. Pinabasol mo pa ni Maribanang nga nagtakaw. Ay, nalipatak nga agpaisaw ijay bantay. Naimbag amalemaw, Kapitan. Kastamad, Maray. Anat gagaram. Kaya't ko kumamakasarita ni Maribanang, Ay, Kapitan. sus. Napan ije palingka Ay, un gayam. Nabiro ka man tayo mapukpukaw abunang yaw. Adan, Kapitan. Nasayat. Dayta ti makagapo no apay akayat ko ang makasarita ni Maribanang. Kayat ko taagkid daw iti pamakawan na. Kadagiti maday ang naisawsawang kukunkwan na. Ay, nasaya tap nagsubli ti sigud alinangan niyo, Maray. Anya ngay nga oras ang makaaweg, Kapitan. Ay, amang ano agaw-awid na jayin. Tanasa pa nagrubat. Sige, urayik nga rudan, Kapitan. Mala, agtugaw ka. Taagkapi ka bay. Ay, saanin, Kapitan? Urayik laangan ni Maribanang di taparaangan niyaw. Ay, naimbag ta simang putkan, Maribanang. Ay, no imay ka, tapno agis kandalo ka manen. Awan ti oras ko para ken ka marituyang. Jay bunang yaw amapukpukaw, nakita kiti Teresena ni Marikuanang. Mapan mo alaan ijay, tapno awan ti ado asaum kanya. Sa anak nga imay, tapno makiapa, Maray. Imayak, taumayak agkid daw iti pamakawan mo. Pasensya kan no sikat ti pinabasol ko anangala iti buneng may. Ay na, nalipatak meten, Maray. Jak nalaglagay. Nalipatak gayam ijay bantay idinapanak ng ayaw. Nasaya at met no nalagip mon. Ay, pakawanan nak, Maray. Mapakawan nak ka day, Maray. Ay katuan Maray. Basta ikarem adimon ulitan. Ikarik, Maray. Saanen amaulay. Nasaya at met. Mala, umunag tangarod, taintapay agkape. Ay saanen, Maray. Ay alakit din. Ada ginatang ko at tinapay ijay sentro.
Agkapitapay tapno maramanamat jay tinapay aginatang kaw. Ay. Ay, iwan man nga rod, maray. Ay, nanatoyang. Saan anasaya at apinabasol mulatan ni nanabanang anang takaw itibuneng mo? Ngamin, itiudi na si kamutla tinakababain. Ala sigay, dinang tinagdibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Ay, agringkan, agsapan. Nakariingan dagiti kaaruba, ngam nakaturong kapailang. Hay! Awan matlat aramidag. Kat mapan kag mulay di bangkag Masadutak, si kalatan ati mapan. May ibus nga ro, dan di bagas na tuyang. Sa dinong ay, ti pangalaan ta iti igatang ta. Kasano kumaasan ang maibos, kat di mo amot aginaw. Anya, ajak amo ti aginaw. Inaramid ka ti panaginaw, ngam kurang na ta. Si kaano mapan kag mula. Basta di nakpakibiyangan. Ay, makauman day tanga style mo tuyang. Ag Facebook kak man kit day. Na, Ay, apay, mabsog kaya iti kafi Facebook mo. day talang arod tiliw-liwak. Malakit din, naggunay kantayin kay di bangkag. Tapa man asumangput ka, agluto kan tupay. Anya, siyak lang nga ro dun ti mapan iti bangkag ta. Siyak pa'y laeng ti paglutwam. Simang pamalangan na ti computer set nga in-order ka. Agpakunekak langan iti wifi. Ay, mabit man lang ta picturak ti computer set. Kalpasan na, ipus ko iti Facebook. Antay ta. Kargaak iti caption na. Katas ng online selling at Saray store. Antay ta. Ipus ko man. Marikwanang, adda ka dita. Wine, adak dito. Anyat umay mo gatangan aya. May sakilo nga asukar, maray. Daitalaan. Wun. Mabitlaang, tayalaan ka. Nay, anya day ta nakaparabaw di talamisaan mo, maray. Ni, kasla computer set, Mike. Wen, computer set dayta. Kagat-gatang ko, maray. Yamot salsalud-sudin no kagat-gatang mo. Uray saan mo salunsudan, ibagaklat tamat, amaray. Iyag mo kiding di gagatangag tagawid akaw. Na, apay akas na tilang nga managawid. Na, kasla makaungungit ka. Pasikat day jay amarikwanang. Anya manan, timpasikat na kin ka. Ipaspasikat na kit din ti baro a computer set na. Kahit, umapal ka. Ay saan? Na, Apay ko mga umapalak ngay. Di oray awan computer set ka. Tinapatag manganak 3 times a day. na, tibagam kiday, umapal ka. Kita day toy. In my day na pay gayam ti computer set na. Kita man. Day tinay. Kita. Na, huwanyag paiso niya. Katas ng
online selling, at sari-sari store. Kung na matitik option na. Oh, san ka di naglawag ngagpaspasikat? Awan mo dakis na, iti impos na, tuyang. Okay lang mat no impos na ti computer set na, aginatang na, tanaggrigregatan na may. Enteng, ayan ti tsinelas ko. Ay sa dino ti papanam dungaw. Ay kat, mapanak man di tatersena ni Marikwanang. Mapanak man makiusar iti kabarbaro a computer set na. Ay, kan ambom inteng, nagpakonek pa'y gayam iti wifi na. Ha? Iso ang mabalin ti agbuya iti computer na. Na, asinsado na. Ay, hawan taam mo na ngamin ti dumiskarte. Ada sari-sari store na. Agtrabaho ijay barangay hall. Kan, agon online selling pay. Bilibak nga rod kan kuha na dungaw. No saan nga agduty di barangay hall. Mapan mangi deliver iti orders dagiti suki na. Ura iti kabangi baga barangay. Nakitam jay impose na itaylaan. Na, ay saan man? Anya aya day tanga impos na. Ay jay kabarbaro a cellphone na. Latest model kat. 19,000 ka no ti pananggatang na. Agasa man ta makagatang pa iti cellphone akas takangina. Siyak kapitan. 700 pesos only ti kipad a cellphone ko. Ay kat agpanunot kamot iti mabalinta a pagkwartaan, inteng. Ay, ibagam to kanyak, inton sumangputa. Agawid ka inton alas 12. Kasi kati agluto iti kaninta. Nakitam ti impos ni Kumarim Akwanang, tuyang. Anya nga impos na. Ti kabarbaro a cellphone na, ken washing machine na. Anya kumaita. Ay nadyak kasapulan ti washing machine. Tamabalin mo't nga aglabaak ang manu-manaw. Awan pa'y gastos. Kan imbes nga igatang ko iti nginginaan na cellphone, igatang kulangan iti kanenta. Ti kunam giday awan kwartata, iso asaan ka makagatang, tuyang. Kasi numit nga men, day talag silsilpon kan matmaturog ter aramidam. Oho, pasikat kit di aday akwanang. Umapal ka man eh. Abay ko mga umapalak ngay. Day tatunom. Madlaw nga umapal ka kinkwana. Talaga nga min niya asinsadaw ni Marikwanang. Sanak nga umapal, period. Ay, awan mo tuyang. Ekspektarak nga ramidam nga inspirasyon ni Marikwanang. Tapno aggagit kamay. Saan mo't gayam? Oho, apay ko mga agbalin nga inspirasyon ko dahi abaak. Kat pasikat mag. Apay, masapol nga ipos na amin ti kabarbaro agamit na. Puwa! Mabalinti makikunik iti wifi, kagawad. Sige laeng, kwarog. Uray siya, kagawad. Makikunikak mamay tapno maka-facebookak. Dahil ti password ti wifi ko. Ganay, di warwaras Wain, di kagdana, kagawad. Padasin mi man no napigsamot lang ti signal ti wifi mo, kagawad. Ay wala, napigsa ti signal na. Nay. Ha? Unyak pa iswa. Naglukat adagos ti Facebook ko Uray siya, ganay. Ha? Yay. Nyan tibanang madyagat kataway, jay kagawad. Wan, adda ni antem di tao Ha? agbuy-buya iti Korean movies. Ay? Husto matkit di Tawan mo tararamidan na jay balay da, iti kastoy nga oras. Kawamat, kwarog. Inayabam ko mamot ani nanatuyang, kagawad. Uwan nga raw, kagawad. Ang mga nagpasugnod da jay kada kayaw. Tinegsakmat nga umay dito tersenak, nawan taramidan na. Di maimay. Busy siguro Naimbag daw mo. Gumasangak man iti may 1 kilo a mantika, maray. Mabitlang tayalaan ka. Ne, kabarbaro manen ta cellphone mo Ay, wan, maray.
Kagatgatang ko laeng 19,000 ti pinanggatang ko, Maray. Ha? Nagnginamutang? Wen, nangina talaga ti kasta. New model kan high quality a cellphone. Sayang lang ti kwarta. No siyak ti si Kamaray. Igatang kulaangan iti bagas ken si daun may kinibadong ko. Apay ngaya kastamot ti ibagbaga, Marituyang. Ha? Na? Gimatang kapay gayam iti ado amasitas. Ay, sayang lang ti kwarta Maray. No siyak ti sika. Igatang kulangan iti kapay ken tinapay may kinibadong ka. Nay, anyat kayat mo asawan, Marituyang? Ay, awan, Maray. Basol ko pa ayano saan kayo ang makagatang itinginginaan nga usaryaw. Katsyak, kabalak. Basol ko ayano pulos nga wang kwartayaw. Adaya imbaga kabasol mo. Kasano mga main katsadot ka? Nagpuskol mo tan tarupam amang ibaga sa dutak, Maray. Ha? Dita ka man langan. Ay, mabit man lang, Marituyang. Tuy mantika ngay, di mo alanan. Ayan jay mantika ngayong pagatang kao. Awan. Apay ngay. Kasla makaungungit ka Kasanungay nga igisak na ito'y pichay. No awan mo tinala mamantika. Ay, sa bawa mo. Nakiapa ka man na niya. Kagurgurak na di akwa nang Na, sadot ko na nakit din kanyak. Imbagak lang mo't asayang ti kwarta ngay gatgatang na iti kumkumporme. apay nga may napakibiyangam ni Marikwanang, tuyang. At dangarod kwarta na. Imbagak lang mo't ti marikrik na. Kan apay ang makaungit ka, kat pudno mat asadot ka. Oray si ka. Ibagam kit dan asadota kat agpadpada tamag. Apay, di mo maaklon dayta, tuyang. No ko matatulungan na kajibangkag ta. Tadamot ko maigatang ta iti usar ta. Kita am da mariban angken pariinteng. At damot ton barbecuean da. Barbecuean? Kituen, aglakla ko dan iti barbecue iti parangan da. Adto yan ti order mo a barbecue, Marikwanang. Agyamanak, Maribanang. Awan na nyaman na, Maray. At ti bayad ko, Aywan, kumusta mga ti barbecuean nyo, Maray? Adumalat gumagatam. Wen, Maray. Kanayon ang maibus kila ko may a barbecue. Ay, kamayat ano kasta? Hinton makaurno nga kiti pagpuunan. Mangila ko aktumet iti wagwag. Nay, wen Maray. Nasaya at day tatapno da mo pagkwartaam. Awin tapno makaurno ngakman mo't iti igatang ko iti kas iti computer set mo. Sige laang, Maray. No kayat mo, mabalin mo't nga umay ka dito'y tersenak, ta dito'y kaamangila ko iti barbecue. Ay, saanan, Maray? Ado mo't ti lumablabas ijay paraangan may. Kan may sa narigat no maising-singitak dito'y tersenam. Sapay ado tinaka-display alakom. Ay ka, mabalin mo't adita sangwanan ti store ko ti pag-barbecue ha, Maray. Nasaya mo laang ano dito'y kamangila ko. Tado ti umay gumatang dito'y tersenak. Ay, saanan, Maray? Okay akon iti pwesto. Sige nga ron. Tamang isabitak langan iti karato lang at datilakom a barbecue. Tapno umadaw ti customer mo, Maray. Na, itaman pa'y analagip mo adalusan dayta suwing machine mo. Adda na panunot ko apagkwartaan taba daw. No kasta, ilakom dayta, tuyang. Saan? Anya ngay, Agda itakmanin ken agripirak iti badaw. Nasaya at napanunot mo dayta, tuyang. Sana balay, igatangan ka iti usarem nga agdaet inton mailakok di may sakal din ka. Ay, thank you badaw. No adda agbatay, gumatang kamutan iti para pukis. Agpukis ka pa'y? Ay, katun
tapno makaurnungak adagos. Kasla disidido kan ato yang. Una, tapno saan akon nga umapapal kin ni Marikuanang magatang kumutin dagiti kayat ko agatangan kasken ko na. Bravo, tuyang! Bravo! Umayak man dito'y barbecue ang maray. Ay, Marituyang. Agurderak man iti lima nga isaw, kandwa nga ulaw. Sige. Agtugaw ka pa lang dita. Ta itunok dagiti order mo. Sige laang maray. Itaman laeng ngay may ka dito. Ado nga man tinagpadait iti pantalon kan nagpapukis maray. Nukasta. Agdadait kan agpukpukis kan. Wen maray, iso ti sideline kaw. Ay, nasaya at manta na panunot mo day tamaray. Awan pa'y ngamin ti agdadait kan agpukpukis diti barangay tayo kahit. Iso ang masapul pa lang ang mapanday jay sentraw. Wen maray, nakaamirisak ngamin, idinagapa kami kin ni Marikuanang. Ay, kat nasaya at mata, nakapagpanunot kan. Maragsakan akparakan ka, maray. Ay na, agyaman nak maray. Ay, umay kayon to agpadait akin ni Marikuanang. Wen, maray. Pumasyarak to iti ayan mo, no sa anak abise. Aday ta. Mabalinan. Naluton ti order mo, maray. Si kamot ti mangala iti sawsawam dita. Adda ka din ni Nana Tuyang, tataba daw. Wen, ada ka di masapol yaw, kwaraw, ganay. Nangagmingamin nga agpukpukis gayam ni Nana Tuyang. Agpapukis kami kumakinigan eh. Adda kayo magkwaraw, ganay. Agpapugis kami man, nanatuyang. Ay una. Mala, agtugaw kayo pa nga dita. Ano gayam ti pukis? Si bintilaang kwaraw. Affordable daytan, kwaraw, 70 pesos ko naman. Isong agpapugis kayaw. Sige, agpapukis kami, Nana. Ay, una yun day tabuok mo, inteng. Ay, agpapukis ka man, mat. Awan nga rod wayak amapan ije sentra. Bisiak ije barangay hall. Ay, saanan amasapul amapan ka ije barangay hall. Agpukpukis mat ni Maritoyan. Aya! Wen. Kabailan na? Katwan mat. Nakitam ka di tipukis da kwarog. Jepot kan gane. Wen, nagmayat. Bagbagay da. Katwan. Ni Maritoyang tinangpukis kadakwada. Na, imbag man ta na panunot ni Maritoyang dayta. Iso amapan kan to agpapukis kan kwana. Sige. Mapanak inton malam. Ay, mangala ka iti pagbayad mo Nakababain no utang ang pailaang. Kat basit pailaang tinegosyo ni Maritoyang. Ay, manungay. 70 pesos laang. 70? Sige. Damit sa nga gasot ko dito. Nay, Marikuanang, Maribanang, imay kayo mat. Ay, imayak mare. Takayat ko nga ipa-repair da ito'y pantalon kan paldak. Aya. Sige maray, iparabaw mulatan di talamisaan, tadaitak inton madamdama. Ay kat sika nga, Marikuanang. Agpapukisak mat, mare. Ay, anya nga iti kayat mo apukis, maray. Layered. Ay, sige. Ay na maray, agyaman tayo may kalata. Uray agkakamaday dagitim bagbagakan kaidag. Lipata mo nagijay, mare. Maragsa ka na tandamot ten sideline mo. Wen maray. Inspired by you, Marikuanang. Ay, Oray siyak Maritoyang. Inspired by Marikuanang. Iso nga damot ng ti barbecuean kan wagwagan ko. 1,000,
Na, 1,500. na. 2,000. Ato day tabilbilangam ato yang. Oy, ito'y amin tinaurnong ko ba daw? Manungay amin. 5,000. Wow! Kahit anya nga iti pangigatangam kada kita. Gumatangak iti rice cooker ken electric fan. Ha? Ay, siyak mati gumatang iti washing machine tatuyang. Ay, finally ba daw? Makagatang tamutan iti osarta. Kastaan na to yang. Saan mo nga apalan ti kaarubam no makitam nga umasenso? Pagbalinam ket di nga inspirasyon mo. Ken aggagat ka mat, tapno magatang mo dagiti kayat mo agatangan. Ala sige, ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdengay. Kapitan Enteng. Good morning! Tuyang my love suswait. Nakatimpla ako niti kapita. Adamot ang tinapay tanita. Anya nga'y tiginatang mo at tinapay. Toy. Kita matuyang. Amok ka paboritom day, Toy. Diyak kayat deta tinapay aginatang mo. Ha? Saan ka di apandisal ti paboritong nga ikape? Saanin ita? Anya nga raw ti kayat mau, taisot ti mapan ko gatangan. Kayat ko, di adda palaman na. Na? Angam siya kung timapan gumatang, ang mga nusabali man ng tigatangam. Apay nga ron niya gungit ka ngay? Kasano kumadyak agungag kat dinadaal mo taldaw ka? Ha? Daytoy lang tilakom at tinapay, marikwanang. Wen, Maray, pandisal kan sa Nicolas laeng tinagbatay. Ay, una yan. Ado nga minti may gimatang itay. Sa nabalay tagpurchisak manen no bigat. Gatas ngay maray, adda. Naibos, ginatang dami nag. Anya, naibos amin na. Anya laangan nga ti servito'y tersinam no awan mo't lakaw. Naibos nga raw, agpurchisak pailaang. Ay, agsara ka laangan. Apay ngay akas tati bagam. San ka makaawat, iti imbagak naibusan. Wano, agbinulan ka, isa akas tati ugalay. Ha? Di ta ka man langan. Awan pa'y sirserbi makasarsarita. What? Nay, si kamot ti masabat ko dito'y dalan, nanatuyang. Sa dino ngay tinaggapuan. Apay, nasken ay asa ludsudom no sa dinaw. Di mo ka dinakita nagapuak di tatersina ni Kwanang, ha? Ha? Kastaya na. Ay, di mos usarang tamatam, si kaganay. Damagam lamay. Pasensya kayo na, saanin na maulay. Talaga asanan! Nakaungot-mutan ni nanatuyang. Awan mo't ti amok adakas nga naramid ka. Aw, apay amul-mulagatan naklatan ganay. Aglisi ka man di tadalan ka. Naglawa mo't ti dalan, nana. Anya ko man nalawa. Dito nga raw, di kayat ko apagnaan. Ala, aglisi ka! Marikwanang! Marikwanang! Adak ditoy, apay aya. Ay gumatangak man iti kape. Kapilaan. Wen maray. Nay, apay ngay akas tati itsuram. Kasla saan ka pa yan na makaisam? Kasano, makapaasar mga ni Marituyang. Apay, anya man ang naramid na aya. May gimatang itay.
kat naibus tilakok. Ay, kas jay katimbaganan, agsaraak kanaon. Na, imbagam kumaa anagatangan. Kas tangar timbagak, ngam di mo makawawat. Isupay kati makaungutan. Ay kahit paspasensya amlatan, maray. Ay, naibusan ti pasensyak, maray. Kanayon lakas jay. Mabalin mo't nga ibaganay tinasayaan. Jay, awan ka di ti madmadlaw mo kininanatuyang. Kas kumaitian niya, ganay. Nasabat ko ngamin itay. Makapungpungtot kita. Awan mo dakas nga naramid ko kinkwana. Aya, Won, Jay. ay, amangan mo't no at nakaapa na Wano, nagapad na kinitata ba daw? Inton umay ni nanatuyang di ti paradaan tayaw. Jakon iluglugan. Amangan no, kaguran ak tumalain. No di mo kaya't, di siya klatan. Nasaysaya at pa'y, Jay. Tapno, mapadasam mag, tinapadasap. Saya ta si Mangpet kantuyang. Sa di no man ti papanam si kabadaw. Iyay, kunakon kat agpungpungtot manayin. Sa di no ti papanam kunak. Mapanak ije bangkag ta. Anya ngay taramidamijay. Anya kumangay. Mapanak agmula Naimbag ijay, tawan ti mangungungit kanyak. Ay sana mabalay. Apay kumatasaan ngay. Tapno adda pagpungpungtutan di ti balay kas takaday. Nagturad ka namang sungba-sungbat kanyak ita si kabadaw. Ay, day tabusis mo ato yang. Nakapigpig sa. Ha? Mga ano adda makangagkin ka kaaruba. Sakto pa iti mapadakas. Isla ni Marituyang day tanda di taparaangan Anya nga tamanan ti ibagana. Naimbagngal daw mo, maribanang. Kastamot kan kamaray. Apay anasapa ka nga imay. Umayak man makiinnistoryakan ka, maray. Napan ngamin ni Badong ijay bangkag. Awan ti kadwak ijay balay may. Ay, pasensya kan amaray. Ngem saan amabalin a makiinnistoryakan ka iti maysa nga aldaw. Adupay ngamin tinaskan nga aramidag. Mapanak makitsenda. Kan agluto ak iti kanan ni Enteng into nagawid. Kaslasan tamot nga kumarin ano kasta? Nay, apay ngay a makapungtot ka. Agin bibisi ka manan. Na. Nakitak to pa'y nagmayat ti kakatawanyo kini Marikwan ang ijetirsina na idikalman. Wan no idikalman. No ita, mapan mo pa'y tulungan ni Pari Badong nga agmula iti bangkagyaw. Tapno adamot maitulong mo kankwana. Umay kantulangan inton malam. Nagturod kamutan amang ibaon kanyak, maribanang. Saan ka nga ibabaon, Marituyang? Ibagbagak laeng tirumbang nga aramidem. Nasaysaya at matlaang natulungan pa'y ni Pari Badong. Agin nistoryatan to, inton malam. Sanaon! Dita ka man langan! Nasabat ko ni Marituyang itay. Apay, naggapo dito'y balay. Katuan, Apay, akas tetero pa na. Nagapa kayo manin anya. ay saan ko nga inapainteng. Imbagak lang ba't nga awan oras ko ang makiinnistorya ko ana. Tama panak pa'y makitsenda, kan agluto akto iti kanam. Kasta aya. Wan, Amangan mo't no agul-ulbud ka, dungaw. apay ko mga agulbudak. Pudno, asaan kami anagapa. Ni Marituyang lang tinasakit tinakam na kanya. Amangan mo't no makaungat ka ngamin anang ibagakan ko na. Ay, saan, inteng? Isupay kit di ati makaungat kanya. Aya. Amangan no pudno dyan damag maipapan ka ni Marituyang. Anya dayta. Ay, kwa, saan mo na damagan? Agsagana ka, tayong kakit makitsinda. Jay, ninanatuyang samat deta sumungag. Ingon nga agpaisaw. Anya nga iti aramidin na diti paradaan. Mapansiguro iji sintro Si kanti makamu ang makisarita kin ko na. Umisbuak pa'y kiday.
Agawam! Woy! Mapanak ijay ilay, kwaraw. Asino tinakapila, ta iso ti pagluganak. Siyak! Anya iti aramidan nyo ijay. Na, apaya sa ludsodong pailaan. Ah, Ang mga nunagbuntog man nanday ta tricycle mau, kat inton malum ta makadanon ijay sintraw. saan mo ta? Kahit anya pa lang ordan aramidam, agrubot tangarudo na. Apay ngay amakaungat kayaw. Mabalin mo't nga ibagayo itinasaya. Aha, nagado ka nga momon, kwaraw! Yay! Chip, kumusta nga iti panangitulod mo kininanatuyang ijisintraw? Saan mo nadamagan? Ha? Apay, pinagsasawan na ka, Chip? Marurudak. Nagbuntog ka no ti tricycle kaw. Kayo, Dandan ni patayaba kaon. anyang iti naramid baw? Nagpakumbabaklat na Uray no ado ti dakas ngayong bagbaga na may papaniti tricycle kaw. Intulot ko lat ta itinapanan na. Kunaklaki din no kinabil mo, Chip. Nakakaasi matakabilak Kat maganap na ata, nangiwat mo't nga main. Kan nagtangsay. Sana nasaya ti kasta, gani. Respeto tayo lat ta tinataangan No siyak, jak iluglugan na ninanatuyang iti tricycle kaw. Pagsasawan nagtumanaw. Anya ter aramidam badawng, di ka pala naginaw kung naglutaw. Nabanuga nga rod tuyang. Si kapay lang ataglutaw. Nabanuga mag. Apay aya kasta ka tuyang. Awan mo't tan tinasayat arumwar di tangiwat mau. Di talagong unget ang tararamidam. Asino kumatisan ama kaungat iti kastang aramidam? Naa, tuyang awan dagas nga aramidak Di mo orayan ang maumaakin ka. Ginaksong basong batan badawng! Di tangiwat mau. Di ko na mga ta, husto ka kanayaw. Katwan mag! Na, Na ikaw. Apay, anay! Apay nga nagsipat ka! Ibagang pailaing no apay. Gaputan nagngiwat ka tuyang. Kurang pa'y daytap na. Anay ka! Agsagana ka! Ireklamo ka kini kapitan! 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 Anya tar aramidam diti barangay hall aya. Umay ko ireklamo ni Badaong Kapitan. Kita tingiwat ko as sinipat na itinagpigsa. Nagpasaw. Medyo na damage. Ay, madiday ta nga inaramid na. Ay, gani! Umay ka man, tada pang ibaunakan ka. Kapitan! Darasan! Anya di pa aramid mo kanya, kapitan. Yung kaya pa, hindi pari ba daw? Tatabadaw! Anya ti bagam ko araw. Mapan kayo kanoy di barangay haul ko na ni Anggal. Inreklamo da kayo ni Nanatuyang. Di talang ti bagam. Apay nga minakinabil mo ni Nanatuyang. Kasanumat nga main, nakangiwat. Inaldaw nga ungay. Uray da kami nga raw. Pinagsasawan na kami. Nalabos mo't nga minain. Iso at sinipat ko na. Uray simple labanag, pagbalin ng nakidin na komplikadaw. Si kamot ti lumabas ti Tersena, kwarog. Naggapwam. Di tala ngayon ni Tata Badaw. Nagreklamo nga min ni Nanatuyang iti barangay haul. Takinabil ka nun ni Tata Badaw. Ne, apay kano akinabil na. Una, tanag-ngiwat ka noonay ni Nanatuyang. Uray da kami tupay di paradaan. Pinagsasawan na kami. Ay, uray siyak matlaang. Nagado ti dakas ngayon balbalikas na kanyak. Namupay da di Nanatuyang. Uray ni ganay. Kagurgura na ni Nanatuyang. Agsasarita da kadita, kwarog. Un siguro umaymot ni Tata Badaw. No kasta umaya mamakidangag. Una, intayaw. Yan tangay kompleto tayon. Purog yan tayon. Asulbaran ti parikot iti nagbaatan na marito yan kan pari ba daw? Si kaparay. Apay nga asinipat mo tingiwat ni marito yan. Kita yung tilangan na. Napunwanak nga minain, paray. Nangiwat unay ni tuyang. Kanayon niya gungungay.
Kan simple lang nga banag, pagbalinan na komplikadaw. Naa, tasyak pa'y ti pabasulam badong. Hoy, tapno amaw, day tangiwat mo ti problema, tuyang, di mo amo kontrolin. Unyag pa isaw, nanatuyang. Saan ka day, pinagsasawan nakmat idi na minsan? Awan mo't dagas nga inaramid ka, nagalas ti pa nagsasawam kanyak, nana. Ay, agdal na kasi kaganay. San ka akaraman di tayo? Marituyang, pudno mo ti kinuna ni kabadong. Day tangiwat mo ti problema. Kan oray siyak, pinagsasawan nak, idi awan magatang mo yi tersenak. Nagsakit pa timbal balikas mo kanyak ide. Di ka pulos in reklamaw. Kat idinapan kamot ijay balay, tapno makiin nistorya ko makanyak. Kasta unay ti unget mo, idi imbagak nga adu ti rumbang nga asikaswag ijay balay. Ha? Ay, kwa, maray. Anya ti makunam iti naibagada Maritoyang. Ay, pudno amin nga imbagada, kapitan. No kasta. Day tangiwat mo talaga ti problema, Maray. Agbalbaliw kan. Tapno saan nakaaguraan dagiti kabarangayan tayaw. Kain, saan nakaakabilin ni pare badong. Si kamat pare. Ay, Saan mo't basta kabilam ni Marituyang takaasimit. Uwain, pare. Uwan, kapitan, agbalbaliw akaun. Ay, nanatoyang. Kontrola mo ngamin tapanagsasaom. Maditi nangiwat. Tapakatungtong paamday ta, kinibadong mo. Ala sigay, ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Enteng. Ay na, nagsaya atin ti kastoy abiyag tuyang, naimas akanayon ti sidata. Ay, katuan na. Kasano nga main, kat masirib ta, badaw. Wen datan ti kasiriban dito kabildatan. Wan, Sige nga rudan tuyang. Mangan kamutain, tapno makain na natamutayin. Kahit masapat amanan inton bigat arumwal. wal badaw. Ay na. Ay, nagimas ti sidaan ta. Fried chicken. Wen tuyang, ay nakastoy kumakanayaw na. Wala, kastoy akanayon. Gaputa adda trabaho ta. Ay katun atuyang. Anya nga tanuin naggumatang ita arabi iti arak. Daytay kumared wine. Amangan nun ang inamag. Saan? Tay nalakalahin ti gatangag. Ta uminom taman ita arabi ay. Tapno makaturog ta dagaw tuyang. Barikwanag, nakitam ka din ni Marituyang. Saan nga rod, Mare? Jak makitkitan. Pahinga ta. Amangan numasakit. Ala, mangrikap ka, Mare. Tain ta sarungkaran, ije balayda. Ha? Saan ka de, asigo na kastoy ti aramidan ta? Ano di ta makitkita ni Marituyang, inta sarungkaran. Nga uray pa'y mangrikap ka dito itersenam. Ni Uwan, Maray. Nalangaraw mabitlaang tamang rikepak. Taintaman sa rungkaran ni Marituyang. Nay, nakakandado mo tiri daw na Marituyang. Win nga rod, napananda nga tangay. Ay, uray to pa ni kabadong kajak makitkita. Uray siyak, Maray.
Adda nga tatrabaho da. Anya ko maatrabaho, kat saan damutan nga agbangbangkag, tawan pagpuunan da. Ay, nalabit nga da panggedanda. Isu nga inaldaw da arumrumwar. Mabali na kasta, maray. Ala, intan mare. Baliwantan tumanan ti umay. Bareng maranaantan ni Marituyang. Tandaan nam dito akayaw tuyang. Kainton sumipngetan. Dito'y tantong agkita. Oh, nawatam? Wen badong. Mala, agsinat ang arudan. Agpadaya ken agpapagatan ka. Ta agpalaod ken agpamyaнаnak. Okay? Okay, badong. Amom, Jay. Nakitakda na natuyang ken tatapadong iti parbangon. Ha? Parbangaw? Nakakitaam katakwata. Naglugan da iti tricycle agpailidan sa, Jay. Malagi pong agpaisaw. Apay ajak makitkitan ni tata ba daw? Panagkunak. Adda trabaho da ije ilay, Jay. Iso asaan ta makikita ida. Di nasayat no kasta. Tadikat kanayon nga umay dito'y balay ni tata ba daw at dumawat iti taraon. Uray nga rod ije balay may, kanayon nga umay. Agkuskusilap lang nga rodin ni tatangkaw. Saan lata makadlaw? Nalabit nga da trabaho da itan. Iso adidan agdadawat iti kananda. Nagsayatin nga no kasta, Jay. Nakainanata mo tayo. Intan ni kusina, tagluto ta. Tadito'y kanamangan. Kan itad kunto matan titangdan mo anang tulong kanyak anang ayaw. Wen, Jay. Mapantang rodan. Ngay. Mga anak inteng. Aguray ka. Arak mo't, day tayo gamaw. Wen man taawi sa kumani pare badong tagsat kami. San abali tadamat ginatang ko tanpulots. Na, anya asyap. Kwa, saan kami ngagbartek? Basit lang. Sige. Ang awan ni pari badong, nakakandado ti balayda. Napananangay. Una niya, nabayag ajak nakikita. Ada siguro trabaho da kan ni Marituyang ijay ilay. Iso akanayon da amasapa arumwar. Ay nagsaya atan. Ala, saan ko pa'y nga rod? Alokatan da iti arak tayo ray ko kani pare badahong. Ay, adalatakan ka dayta. Depulutanan mi kuma. Sidain talangin dungo. Gumatangak to iti sa bali. Sige, intay. Maragragsakan na ka talaga ka ni pare badaw. Tadagaya man trabaho da nga agasawa. Mayat! Sandan nga agbisay. Kasan nga kumakoy nakakasiya paswa. Limusan na Nagpiwis tangiwat mo. Limusan na kuman. Tapno agay gatang ko iti kanya. Bagpay kanyak, talakaya kon. Napigsak pailang. Isuwa sige, ikan kay dilimos mo. Mabit lang takaw tak tipulsak. Adoy. Ay, agagyaman na kagsat. Talugasot dayta. Imbag lang ay gatang mo iti kanem. Sige, nakon. Yes! Talugasaw! Ay, yes! Palimaos, pasang, kasyan na kuma. Ha? Kasapulak ti pagplitek. Agbakasyon ngamin ni nanang ko iya sablan. Kahit di nakmaisuraw tawan pagplitek. Siyempre, kaya't kumati sumuraw. Isong agkidawag itilimos, basang. Ha? Agbalan samot day ti alakay. Alan basang.
limusan na kuma. Maasi ka kanyak. Sige man laangan, mabit laang. Oh, ato ti 20. Ha? 20 laeng? Ay nayunam kumapay iti may sa 20. Ha? Sige, nayon akon. Kaasi ka man. Ay, kasya na kuma. Limusan na kuma. Basa. Sana kon makatrabaho. Iswa, limusan na kuma. Kasla napigsa kayo, paymat, nana. Nakapsuta ko na manggod. Napigsa kayo, paymat, iti panagkita. Nga uray kubo kayo, nana. Ay, nakapsuta ko basa. Diyo ka di mayon nat, day tabukot yun, nana. Ngamin, nakadumog kayon iti daga. Ay, saan nga rudan, basang. Kasla nakapugiit kayon, nana. Unrod, iswa, limusan dakman basang. Sige, mabit lang Takautak ti bulsak. Aha. Oh, adto'y titulong ko ken ka, nana. Sa nga gasot. Ay, giyaman na basang. Giyaman na kunday. Ala, inakon. Ay, daklat at isang agasot ngayon tinda. Ay, lalaingak pa'y tiagartay. Tapno adaw ti maasi kanya. Ay, ikubkubok pa'y. Tapno adaw ti maasi kanya. Aday ta, kubuak unay na! Palimos man, padak alagay. Ha? Sakti pagkitawa mi ti limaus. Si kangarod, di masabat ko. Mala. Tangay nakakaasi ka. Limusan ka. Imbag pa'y kanyak, tadapinsun ko. Agyaman no, kasta. Ikang kay ti duwag asaut. Mabit lang Oh, atoy. Agyaman padak alagay. Ha? Nalintag ti panagsaam. Dinto tigargar ka itay. Ay, kastuya ka talaga. Nagtigargar ka naglimpyo di boses ko. Aya, malangarudan. Inakaon, tagur-ura yung kanyak jay girlfriend ko. Yay. Deske, nalipatag matay. Dandani ak nabukeng. Imbag lagi din takila at ngintigargar ko ti boses ko. Kadinak nabukeng. Ay! Ayos ba daw? Ayos na ayos. Ang saya-saya ka. Adda na palimusak a 700. Ay, ure siyak tuyang. 600 mat kanyak. Ay! Ayos na ito yun at trabaho taba daw. Ay, katuan ay, nagrigat ag artista. Agasam tag pilay-pilay ak pa ya magmag na. Kan itigargar ko pa iti boses ka. Kasta nga rod ti kinasirib ta. Mayato yang. Iso nga ita, adamanin insang peta na imas asidain ta. Bangaos. Agsigang taman itatuyang. Ban ba daw? Mala, ag tinulong tangag lutaw, tanay, rabieng. Ano tuyang, tataba daw. Sa dino ti pagtrabahuan niyaw. Napay nga inal daw kayo arumrumwar. Kun parbangon pa'y nurumwar kayaw.
Sagat ka na yun kayo amarabyan. Ag-drive ka kiti, kwaraw, di ka sumanaw. Adong namin ti makadlaw, tatabadaw. Dakanayon kayo nga wani di balayaw. Di kan sumanaw ko na, may. Abay, dakas saya ti agdamag. Kituan, di ta pa nagmaniham tinto na rem kwaraw. Mawatan na ka day. Ala, nagulima kak manlangay. Ang papapanan nyo ka day. Taparbangon pa ilang kat rumrumwar kayaw. Na, sumanao ka lata. Mabalin ka diti sumurot iti papapanan yaw. Sana mabalain. Agulimag kan kwaraw. Ito pa masurunakin ka. Damag ka, damag. Makaringrang. Palimos ako ba niyang palimos. Ne, kasla mailasin ka. Siya, Sika tay bakat nga inikak itilimos di tadaya. Idi na minsan nga aldaw. asus sana siya. Ito limusan na ko maafak niyang. Wan, sika lakit di dayjay. Nga maguray ka. Apay nga agpiwis ka mo ton. Sana sakdan siya. Afak niyang. Sika dayjay, nasabat ka iti dalan. Katita, nakadanon kan diti compound ko. Sana siya dayjay. Limusan na kumata na phone. Sa bagay, ado ti manglimlim ka dagitoy a panawan. Akampay idi, marigrigat daunay, tagaya man nakapigpigsada pa'y mat amanggad. Kasta dagiti nalaing, ama nga lilaw akaskan ka. Inikan ka idi iti talugasot, tamasyaнаkan ka. Ngamita, sanan, no dikot ipapuliskan. Gaputa day tamang laklakat ang mom. Payman, taumawag ak iti pulis. Taumay nakatiliwan. Tay cellphone ko. Ay, saan ka di aapubak nang ay dinak ipapulays? Oh, makitam? Limpyo ti panagsaom. Day talamang laklakat ang mom. Ay, sigay apubak nang ay sana kung nagkidaw kan ka itilimaus. Mabiit laang, mabiit laang. Pinicturan na. Wan, kat i-post ko iti Facebook daytoy. Tapno makita da asika, kat manangan lilaw. Ay, saan ka di aapubak nang? Saan ko mapangasay? Saan apubak nang? Pues, isardeng mo ti agpalama. At trabaho ka, tapno da kwartam. Adi ka day tamang laklaka ti amom. Ay, uwan apubak nang. Uwan. Iti ka nito ang makita ka pa yan. I-post ko na talaga daytoy ladawam. Ay, Kat si kantumot lahang tinakababain. ay uwan, saan ako ngagpalama apubak nang? Saan ay pangaasay tadi mo ko maipost tila daw hak. Saan ko maay? Tay kamatan tuyang. Awan iti oras ti panagawid ta. Inawagan na kaon. Tagawid tan. Apay aya. Ay, kuha ba daw agawid tan, tadyak kayatin ti agpalama. Anya, Intan, aglugan tan iti tricycle, agawid tan. ngam sayang ti malimusan ta ita. Agawid tan nga rudan. Isalaysay kuntukan ka ti amin inton nakaawid tan. Alaman langay. Alang arutan. Agawid tan. Uwan ba daw, kasta tinapasamak. Ay, pagyamanak laeng ang tadi na impos iti social media jay ladawan kaw. Aya. Ha? Santan ngagpalimaus, amangan nudakdakes pa iti mapasamak. Ngam sayang, Mike. Naglaka pagkwartaan. Saanen? Tinasaya at nga ramiden ta. Aglako talaengen iti merienda. Ket agpwisto ta di ta paraangan. Imposible nga awan gumatang. Anya. Wen badaong, sana balay, tadamet basit kwartata. Dayjay ti pagpuunan ta. Tinalimlimusan ta na urnong ta. Mala. No day tati ko nam. Sikati matungpal tuyang.
Ay na! Nagpasugayang tinadamag ko nga aglaklako kayo iti barbecue. Kan merienda, paray. Wen pare, nagduduma tila ako may kinituyang kao. Barbecue, fishball, kikiam, kanda dumapay pare. Adapay pansit kan ginataan. Wenno bilo-bilaw. Ay, mayat, paray. Wen pare. Apay, naikat kayo iti pagtrap-trabaho niya. Ay, saan pare? Da kami iti imikat kinituyang ko. Ta, kayat milangan ti aglaklako iti barbecue kanda dumapay. Nasayat no kasta. Malangan nun. Magtunukan iti sangapulo a barbecue tagatanga. Isuman ti sidaan mi kanibanang. Sige paray. Mangituno agad. Na, kunak no nakaturog kan. Nga magbilbilang kagaya iti kwarta. Ay, ayos ba daw? Ha? Adamot basit ganan siya ta. Okay day to yun. Aywan, Ken amom kaday ba daw? Nagmayat tiriknak. Kasla naglagan tiriknak. Ngaglaklako talaang iti merienda. Aya? Iso amay mayat gayam ti kastaw. Aglaklako talatan iti merienda. At least, saan tamang lukloko iti padatatao? Amang laklaka ako na ni Apo Baknang. Aywan atuyang. Iso nga ita, day tuyon ti panggadanta. At least, nadalos a pagkwartaan. Uray pasitla ti maganan siya, basta nadalos at trabaho na natoyang kantatabadong. Ananuam ti ado a kwarta, no nagtaod mat iti panangalilaw. Ala sige, ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat yan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag Kapitan Inteng. Ay namaray, isungarod ako naken kaajakon kaya ti makichismays. Tanaga dun ti marites dito barangay tayo. Nay, kat anya nga ron ti kayat mo asawan ngay. Kayat ko asawan, saan ako nakanayon nga umay dito'y tersina. Taapay mait. Nagado dagiti umay amarites dito. Wen nga rod, adudan. Pasaray 5, pasaray 10. Imbag anong gumatang da. Gumatang da magkiday. May bus at ilakok no may da. Kahit siyak ngay no umaya. Puro utang mat, no sika. Sapay umabot iti makatawan sa kagbayan. Diyak man la umayan tanay. Mababain akong maray. Ay, kadakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Kahit maudi nga rod ngal daw mo dito yan. Wen maray, pulaws sa anak kon nga umay. Nagmayaten tuyang. Daytan, ti kamayatan a desisyon mo. Saan ka na mapanagistambay iti tirsina ni Marikwanang? Wen badong. Nasayat, mate. Tano mapan ka iti tirsina na. Ijay mo malmalam, di kan agawid. Kat siyak nga asawa, mabisbisinan ta di nakilutuan. Saanen a mapasamak dayta? Makaluto ka mat nga rodan iti husto nga oras. Katwan na. Malinisan matan dati balay, tanay, nakataptapokan. Wen. Kahit asino nga rod itan, ti mapan gumatang iti kasapulan ta. Ay katsikan a. Sige, siyak nga rod aminan. Talaga ajakon kaya tirumwar. Hay, agkaiwara dagiti maritais. Siyak to pa'y tiis istoryaan da. Narigatan. Tuyang, tumanalyaw ka iti tirsina ni Marikwanang.
Nagadu a babae. Maritis amin dagita. Una. No anyaman nga ta na, tis istoryain da. Ay, aguray ka man ba daw? Ninsamot maribanang jay may sa ijay. Wait, isaw ngagpaisaw. Ha? May samutan amaritais? Kawatan na kastan ah. Ay, paliiwak man. Oy, di mo tultuladin idato yang. Si Mina ka lang arodin iti grupo dagiti maritis. Iswadi mon sobyan. Naulimag manan dito'y tersenak, Maray. When tanagawid gaya man dagiti marites. Naibusan da iti istoryaan. Kunak man, numapanda agluto iti kanan dagiti asawa da. Papatsam mo na kita, Marites. Ay, no siyak mare, sa anak ang maibusan iti istorya. Ay, ada pa istorya aya. Ay, katado Naa, kunak man nun alpasan ta nagperiod kamot itayan. Ay, adda pa'y tuloy na, mare. Nagatidog mo day ta nga istoryan. Awan samot pagpatinggaan nan. No kayat mo, ituloy ko pa'y jay istorya. Ay, malamutan, Maray. Nasa papay. Apay di mo ilutuan ni Kapitan iti kanan na aya. Ay, wanan niya. Ay, agawid ka pa ay. Sige, mare. Masapa akto nga umay inton bigat. Ado, ti istorya. Mangantayaw nantay. Ay, agluto akpay laeng, kwarog. Siya akong tinaglutaw. Tas saan da ka mauray kini anggal. Win nga rod, na malumanak meten. Mabisinan ni anggal kaw. Agong ungay. Permi Ay, imbag nga rod tada ka nagluto, kwarog. Nay, addamanan ni Maribanang ijay tersina ni Marikwanang. Win nga raw, inaldaw ditan. Agmirmiriin damot. Sigurado, agmalmalumanin dita. Ay, ibabawi kong di imbaga kasaanak amapan ijay tersina ni Marikwanang. Apay ngay, Umapapalak nga raw kin ni Maribanang. nagbit mo tanyag baliw dita panunot mo. Ay, mapanak makimirienda kin ni Maribanang. Ay, Kahit anya ngayon tinapasamak, Maray. Ituloy mo na adya istoryam. Ay, mabit laeng. Tane, sumungsungad ni Marituya. Nay, umay magayam dito'y tersenak. Kunak man no kunanaasahanan nga umay dito'y. Umaymat. Sigurado nga umaymat makiistorya. Nay, Marituyang. Kunak man no kunamasan kan nga umay dito'y. ay Maray, imbabawi ko unday tanga imbagak. Nakita ngamin ni Maribanang. Ay, kahit agtugaw ka dito'y abay ko, Marituyang. Tagistorya ta. Kaun, makimirienda akmatan Ay, katuwan ka. Nay, Marikwanang. Ikam ni Marituyang iti merienda na. sigay. Ibagam na niya ti kayat mo a merienda, Marituyang. Agyaman ka, tada mangilibrikan ka ita. Ay na, nagmayat gayam ti mailibray ba daong? Asinaw, tinangilibrikan ka. Ni kumarik abanang. Di ka lang mabain niyag palpalibre. Kay kumarik mo. Maudi dayta na. Nga, apay kumaamaudain. Numakitak tumanin ni Maribanang amang mangan inton bigat. Ay kit mapanak tumanin agpailibray. Nagpuskol dayta rupam. Kumarik nga raw. Kung nagmanok ko na masaan kan ama panidyetersina ni Marikwanang. Nagbalo nga raw daw ti panunot ka. Gapula ang iti merienda. Libre ang merienda ko naman. Ay! Papanam, nanatuyang. Di taman tersina ni Marikwanang. Kapampanaw lang dagiti marites iti tersina na. Nagaduda. Ay kit mayat ano pimanaw dan. Kasla, dasamsambutin da. Ni kumarik abanang, sigurado amapan manen ichay.
Jak mo nakita ijay. Nala daw siguro basta, mapanak agpailibre kin ni kumaray. Warag, Abayan, day. dito'y kapay labalay. Tamapan kami ag-date kanya uncle mo. Aya, Wen, edit na ka no ni uncle mo. ay katuna. Tapno saan la day ta makis istorya iti Teresina ni nanakwa ng ti ayan maun. Inal daw kay jay. Iso amay sakamot nga awagan da iti Marites. Ha? Iso amay yata i-date na ka ni Uncle Kao. Sapay ko matabagbagaan na ka iti panag-date yaw. Na, Pagpalibriam kumangay, awan ni Mari Banang. Ha? Na, apay ngay nga ta. Nauman nga gisi istorya. Ay, ni kwarog ti sumungad. Ay, agdamagakman kan kwa na. Kwaraw! Apay na. Ayan ni Antime. Antay di balayda Saan nga tanga umay dito'y Teresina ni Mari Kwanang? Saan? Tanda pa panandakin ni Uncle Kao. Ha? Sa dinungay? Ag-date da ka now. Nangag mo, Maray. Ay, awan nga rod ti mangilibre kanyak. Ano kasta? Akat agawid kan Ay saan? Urayat dagiti Marites dito'y Tersinam. Awan da mo laeng, sanda ngay mimay ditoy. Napanan nga tandagita Marites. Jak amo Tainal daw mo tanagaduda nga umay iday. Itala nga awan da. Ay, unay mo't tanday ta tuyang. Malumain, di mo't lagawi dahin. Nakatugaw mo't latan iti Teresina ni Mari Kwanang. Ay, agure man tapok kawak. Tuyang! Tuyang! Ay, Diyos kay. Di pa'y tumalyaw, mate. Di nakngatan nangag. Winaw aging tutuling manahin. Sigala ang ti Marites ngay may dito'y Teresina, Maray. Wen nga raw, Anya nga tan ti mapaspasamak kadagiti Marites. naglumlumangan dangay ngatan. Nay, sumip nga tan Maray. Nasa papay. Kan itay paapukpukawan na ka ni Kabadong. Di mo mangagaya. Nangag ko maray, ngam aging tutulang aklaang. Agawid ka kanon, tayong kagluto. Sige nga raw, agawid akaw. Umayak tumanin inton bigat. No may adag iti Marites sa padam. Umayda, sapsapa ito. Apay adi kag sasaaw ba daw? Jak kaya tagsaaw, tamakapungpung tutak. Adun adara sa pinukawan ka, di ka pa'y laagawid. Yak nangag tipukaw mo. Imposible nagpig sa ti panagpukaw ka. Di ka ka din agong ungot ta nagawid mo tang. Mapanak man nagreklamo kin ni pare inteng. Ay di mapangkalat ta. Ireklamog man dagiti padam ngagmalmalem amakin inistorya. Ay katanya ko mati aramiden ni Kapitan kada kami ngay. Dosaen na dagiti Marites akasken ka. Umunag ka, Kabadong. Aday di opisina ni Kapitan. Kunak no awan manain. Ada. Inak man ireklamo dagiti nalaeng asumarita diti barangay. Dagiti Marites kunam Wen, isuda. Apay nga ireklamo mida, kat may sama ni tuyang mo Marites. Kaya't kung nga rod nga ireklamo ida, taday tala agmar Marites ter aramiden da. Awanain, nasulbaran ti problemak. Anya nasulbaran nga bagbagam. Ay kat nakasarita kun ani pare inteng. Bagbagaan na ganaw dagiti Marites a perwisyo iti biag dagiti lalaki nga asawa akas kanyak. Kahit, Awanan na. Saan kayon ang makapag-Marites? tila ireklamom si Kabadong. Isulaang matiliw-liwak tag Marites, lapdampay. Sobra ka mag. Antay, rumwar ka ita, sa nakarumwar, tagungat ni uncle mo. Una, tadagitin to pa'y babae ana isam nga agmaritais,
Inungtan na ida amin. Inungtan na ida? Munantay, kastoy timbaga na. Sana day tagmarmaritis yung unan niyo. Tulungan niyo kit di dagiti asawa yo. Kan dagiti anak yo. Unana. Uray mula imban nikas. Kastamot nga minti panagungit ni Uncle Kao. Uray la dumakkel dagiti matana. Ay, una yan. Ket bantayan mi kanaw no adda dagiti mapan agmaritais tapagawidan may. Bawal ang ti chismis dito'y barangay tayaw, anday. Ti problema ita, sa anak mo't makalako kwarog. Amumat, akaadwan ka dagiti customer ko kat marites. Mabalindalat tamat ti umay gumatang. Sakbay nga minagumatang da, agi istoryada pay. Maurnong dan tumatan no da makita da kakadwa da ditoy. Ngam itatayim bawal ni Kapitan Tagchismays. Awanan ti gumatang. Nimot na natuyang ti umay gumatang. Umay laang man na naguray ti kakadwa na Pagarup na siguro akit umay ni Antime. Pinaritan ni Uncle Kao. Agtrabaho kanulangan ni unag ti malayda. Waraw! Ni Antim ngay, nalpas dan anagday kin ni Uncle Mau. Sana nga umay dito ni Antay. Na, apay ngay? Imbawal kanungaminan ni Kapitan dagiti agchichismes. Ha? Binagaanan ni Uncle ko dagiti maritais. Kasano kayo itan ngay maray? Ay mabalinti umapilakin ni Kapitan? Padasam lagta. Agpakaasi ka. Nangabak ka, badong. Talagang imbawalin ni Kapitan ti agchismays. Very good! Na, talaga napigsa ka kin ni kumpare ma. Yahoo! Ay, una yan. Tauray ka la lumagtaw. Naragsaka gayam. Anya langan nga itaramidak ngagmalmalum. Ay katag tinulong ta. Kastamat at talaga dagiti agasawa tuyang. Saan aji makichistis Mr. Aramidam tuyang? Nay, papanan nyo kan ni kabadong maray. Nakaigam kay mo titi basket. Mapan kami iday bangkag maray. Dahito basket nga igam kaw, kinargaak iti balon may. Ijay kayo na mangal daw. Hey, wan maray. Ay, wan gayam. May dagiti maritis dito tersinam. Saanan? Makitkitak mo't idan at tumultulong ka dagiti asawa da. Kan dagiti mo't daduma. Aw-awirin da dagiti anak da. Kasta aya. Kat si kamat, tultulungan mo ni kabadong. Kahit ni kumarik abanang ngay. Tultulungan na mo ni Kapitan. Ay, nanatoyang. Imbes ang makikaaruba kan makiinistorya ka, tulungam langan ni Tata Badong. Tapno naragragsak, di panagbyagyo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabali pay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag.